Лайф. А, Ну, типу, пішеш, що ми лайф? Ні. Може бути. Привітання всім. Усім, хто чекав, хто не чекав, так само привітання. Ми все одно вийшли в ефір. Привітайся з глядачами чи ні? Вітаначки. Я зараз просто дабл-чекаю, і все працює, і ми дійсно лайв, і все подається, що так і є. Ну що, хлопчики, це для учинки. Нам треба возити Дівчата, збервіння, хлопці. я так розумію. Ну, это одна з таких ой-ой-ой, тем, да. Ну, поглядім, можна возити збервення, можна ще щось інше поробити, але я зараз хочу глянути, як у нас тут, ой, у нас тут все так. А що за клічник, слухай, ось на Husky Forwarding є клічник, а чим він каже? А, так, ну, тому що там розблокувалось багато контрактів, ну, до речі, ми можемо там саме ось перший... Як він називається? Materials Order, там типа бетонная... Там 2 слеба, 2 консюма і 1 бетонная балка. Белька. Ну, я акцепчу такі випадки. Metal Beam. Это я взяв, тобто нам треба взяти таким випадком, якщо мені щось з моєго, каб не шукати твоє, ні? Ну, можешь что-то со своего брать, тут можешь за расходниками сгонять. Chevy, не, Flatbed, не. А, у меня на этой мапе нічого немає. Не треба нечто тягнути. Погляди, евакуюйся, ти протягни. Мабуть, щось буде. Вогонь Тому на що мапі я... Да? Угу. Тобі Треба щось дати? на іншу мапу йти. А я можу тобі просто щось дати. Давай. Бельки металевые, на чем возить можно. Не, я тебе такие прям на бетонные плиты хотел дать. Давай, Ось я выкатил нехай тебе. буде. О, Вянюта вже долучилася. Вітання тебе. Зараз я тут подусталюю. Причепники. Да, поставлю. Не это. Во. На, Ошкош 10-7, М10-70. Самый великий тягач у свете. Так, Дерри Лонгхорн у меня только есть. Exactly, это он и есть. Ай ты. Своими энциклопедичными ведами меня трохи блытаешь. Да, это мы. Так, мне Ну за что? плитами бетонными, правильно? Да, я за бетонными плитами, я покуль сгоняю на гэты самый. За расходниками. Сервис хаб, добре. Это мне у левый бок. Ну да, кудись туди. Ты, може, пакуль розповідеш про розыгрыш, а то люди-то не чули про гэта, а я ж чув. О, люди не чулі. Ну просто фішка ў тым, што гэта будзе ў прыватным інстаграме, то есть там хто з тых, хто паўдзельнічаў, той можа. Давай так, у асабістым, Ну, напрыклад, не ў Да. кампанейскім нейкім, а сваім, асабістым. Да. Ну, до речі, можна зробити і у моїм інстаграмі, який от White Red White Gaming TV. Такі так само есть. Что буде? Карацей, тим, хто паўдзельнічаў у нашай гэтай справе по прасаванню праекта на дапамогу ветэранам і іншым людзям, якія пастраждалі ад вайны, то есть праект по спрашэнню працаўладкавання, атрымання новых навыкаў, ведаў і гэтага ўсяго. Будзе праведзены розыгрыш. Разыгрывацца будуць крутыя патчы з Украіны. Вы ўсё пабачыце, калі патчы прыйдуць, таму што пакуль што гэта збольшага план. І яшчэ нічога не прыйшло. Вось калі ўсё прыйдзе, мы вам усё пакажам, пра ўсё раскажам, і тады ўжо будуць розыгрышы. Вось, то есть такі невялічкі анонсік. То есть яшчэ ўсё, справа ўсё наперадзе.
Поэтому Можна. подписывайтесь на канал Деда Максима, подписывайтесь на мой канал, каб нічога не пропусціць, і мы вам усё там распавядзем. Розыгрыш будзе рабіцца на тэрыторыі еўразвяза альбо іншых краін, якія там не вельмі павязаны з расійскай агрэсіяй, таму што ваша бяспека таксама важна, мы не хацім, каб вы там неяк пастраждалі. Вось. Карацей, мне трэба было на Ну, склад всё. спачатку. Калі ты ўжо скончыў, то мне трэба на склад Мгм. было, а потым уже адвозіць сюды налево. Во. Ну так бывае, так бывае, так бывае. Оп. Трохи масла на колы намазали. О, слухай, а что у тебя за аватарка здарилася уже? Где твоя звычайная бел-чырвона-белая? Што здесь здарылася? А у тебя нейкі Что за малюнок зялёны з блакітным, там нейкі яшчэ сіні трактор, ці што гэта едзе? Гэта я, як чалавек, які багата гуляе ў сімулятары. Мне Steam з нагоды ось гэтай распрадажы, якая зараз адбываецца па сімулятарам рознага кшталту прыгоднасці, ён мне падараваў аватарку. Ага. Ну, карацей, я просто затупіў і нажаў зайшоў не ў ту дзвер, да, і мне ось памяняла аватарку, і ўсё. Адразу наляпілі на спіну. Да. Ой, он едзе на сваём, на кошыке. На твоим, не на своим. А где ты там? А, вон ты. А вось я тут. Каля цябе. Чутно, не? Да, чутно. Як цягнік. Ну так. Ён па мощнасці так і ёсць. Да ладно, что у ім там, Там 3000? Там 3000 така коней? добрая дизель-электричка. А я зараз скажу. Ошкошен. Оу. Так, я туди їду? Так. Так, туди їду. 70. Какое? Зараз я скажу тобі. Мне чомусь падаецца, што ў іх Так. максімум будзе там 1100, 1200, нешта такое. Бо нават же ж звычайная гэтая цягач, амерыканец, напрыклад, вось тыпу гэты, Ага. якога мы цягнулі, то ён 450 коней. Карацей. 500 horsepower, это одно, ну 10, в залежности от двигателя, от двигуна, Ну. потому что есть на 500 Detroit дизель, и есть на 700. О, бач, Ну, хер он здоровый. 700, карацей. Так, гэта не тое, чакай, Брикс, вось яно першае. І Ты другое. ведаеш, що ось гэтаму ашкошу яму патрэбна амаль што 30 літраў алеі у рухавік? двигун, ну, у рухавік. І Мгм. 10 там пад пятнаху коробку. Класно. Ну, амаль што танк. Ну да. Я памятаю, ты мне неяк скидывал гэтага Абрамса, як абслугоўвалі чувака. Памятаеш там гэты ролик? Да. І Так колькі ён і казаў літраў туды трэба 50 было алеі? так гэта. Мабуть, да. Ну, блядь, Десь так, там. полбочки, охренеть можна. Ну, одразу там захерачив, все.
Так, я уже загрузился, я еду уже на сервис хаб. Да, гэта ты молодчина. Можа заўважаў, калі што на канале з'явіўся адзін актыўны падпісчык. Літаральна вось на гэтым тыдні нейкі з Украіны хлопец. Філ Дэйвіс, неяк так яго завуць. Ён таксама фанацее ад гэтага SnowRunner. Не заўважыў крыху. Он і сёння быў, учора быў, пазаўчора, карацей. Актыўнейшы чалавек. Хай заходзіць. Ты, до речі, поглядзеў Red Dead Redemption? Конечно, конечно. Як толькі выйшаў, адразу паглядзеў. Усе роўна злачынца. Ну да. Што ты за мне рабіў? Ён гэтым злодзей же сэнс. са злодзеяў. Не, слухай, гэтым я же дагэтуль лічу, што РДР это ўсё ж такі нейкую там пра Ага. мараль і ўсё такое, а тут аказваецца, што не халера. Мораль-то шеренькая. Ну, мораль пойдзе, ты не хвалюйся. Там часам бывае, тыпу, ён там задвігае нешта такое, ну, по тыпу Робінгудаўскае, разумееш. Але ну, Робин Гад. Робінгад, так. Але ну настолькі рэдка ўжо. Ну, так бывает. Так, куди нам? Направо. Да, тебе направо. Ти за бельками поїхав уже? Угу. То бачу, що змінив локацію. Ну да, ну просто можна з той, де ёсць привезти, але гэта, ну, довго. Too long. На гэтым тыдні быў нейкі там заказчык патэнцыйны, цікавы ці ўсё. Такая руціна жорсткая. Ой, жесткая рутина. У меня там такие кадры. Я тебе Сярод так скажу. падначаленых Яшчэ... Не, подначаленные это я сам себе. А вось у меня клиенты, это, ну, там один просто вось... один пиже другого. Не, ну ти ж неяк розповідав на минулому стрімі, що там у тебе є такі хлопці, які документи купляють, а потім нечто спробують зробити. Ну, у нас ну, до нас Не всякие читаешься. приходят. Это просто, ну, база. Я не ведаю, вось пройдзе этап ліцэнзіявання вось усіх гэтых крыптакампаній. Я хз, у нас, мабыць, палова кліентаў сыдзе, потому что, ну, зыходзіш з узроўня таго, як яны вядуць сабе на працэсе анбордингу. Ну, гэта як бы, ну, бля, ось, шчыра кажучы, до жніўня наступнага года гэта яшчэ неяк так. А вось пасля, калі заканчваецца дэдлайн на поўную імплементацыю з гэтых мер па супрацьдзеянню там адмыву грошу і ўсё і прання грошай і вось гэтага ўсяго, на хз, я палову з іх бы не прапусціў, таму што, ну, я просто бачу, што яны не аддупляюць, што ад іх патрабуецца, просто в нуліну. Не, я не выключаю, што яны навучацца. То есть, ну, хтосьці навучыцца, но не ўсе. Не ўсе могуць глядзець на наступны дзень. Дакладней, не ўсе могуць наступны дзень глядзець. Не толькі ўсе, да. Так, мне гэты прычэп здаваць і пакідаць пакуль. А не, паглядзі нейкае другое заданне, можа там яшчэ што-небудзь будзе. Адвесці, прывесці, так? Ну,
Я тебе што? Materials у гэтым яшчэ ongoing, concrete slab Глядзі на Смітвільскай дамбе, да. і spare Что там parts. тебе? О, spare parts ты там можешь нагрузить себе. Гэта тут, гэта тут. Главное, не забывайся заправляться. Так, так, так. А куды гэта ўсё на кворі адвесці? Ну да, там тебе машина і коли на машині. Де і Поехали. сам я туди зараз їду. Зараз 2 рази spare parts, потім яшчэ і слэбы гэтыя бетонныя. Угу. А слабо ти не загрузиш. А, Чаму? ну що, з'їздиш. Один Ну, раз, мне толькі один пашак патрэбен. А, один слэб? Ну туда да. Но Туди все влезе. карацей, ты бы Нас- палову выкінуў пасля прыняцця гэтага. Ну гэта не то, що Протоколу. полову викинув. Гэта мінімум, якби, ну, попередження треба видати. Тип, ну, блядь, працуйте. Тому що, ну, збольшого яны можуть купити ось собі гэту політику, там, отжалеть там своїх там $300. Яшчэ Мгм. что-нибудь. Ну, каб яно сапраўды было нормально написано. То есть, зараз ситуація у тим, що ну, збольшого приходять люди з нормально прописаними документами. Але коли питання йде про те, каб, ну давайте, покажите, що ви розумієте, як з гэтым документом працювати, там, конечно, да, там сумно. Криху опыта людям не хапає. Мгм. А тоже, розумієш, посадити чоловіка, у якого таке, ну, вузька спеціальність, а каб гэту вузьку спеціальність придбати, треба мінімум, ну, там, бакалавр по юридичній галині, мінімум просто, ось. І опыт повинен бути, і гэта, ну, після податков, гэта, ну, мінімум, там, 1500-2000 євро зарплата чистыми на руки. Мгм. Ну, блядь, всех жаба душить, ось все до апошняга гэта откладывают. Але моя компанія не така, я не розумію, що Нешта там, потрібний. нешта там у галаве гэтай варыцца у людзей. з Да, той там кампаніі. повне розуміння процесу. В опит, розуміння багатьох процесів. Ну, як на мой погляд, якби все доволі таки видовочно. То есть вы хотели легализовать крипту, оценили, узважили, зрозумели, что это финансовый инструмент. Ну, блин, финансовый инструмент подпадает под финансовый там, рынок. Ну, хто з гэтага вытекае, што ну і да яго будуць ставіцца так, а у фінансавага рынку ўжо свае даволі такі сфармаваныя там правілы на, ну, наконт усяго. Як бы, ну вось гэта будзе так. Типу, А слухай, у было Еўразвязі ж паўсюль, напэўна, працуе фінансавая сістэма брытанская, правда? ну, там А, не, пагадненне. узаемадзеянне, пагадненне. так, так. Там жа ж яшчэ ёсць Ну, такі агент, як Швейцарыя, якая мае свой досвед, свой опыт на Ну, гэта там, ўсё. як-ніяк, там, ну, магчыма узаемадзейнічаць. Таму што ось абодве гэтыя краіны, яны у ФЭД уваходзяць. Гэта такое World Wire Supervisionary Authority. Мгм. Типу, калі ты ў ФАТ уваходзіш у клуб, гэта як бы, ну, норм. А калі не, то, ну, дрэнна. Ну, і там, як бы, ну, ўсё працуе, але, напрыклад, ўсё, ну, зараз брытанцы, яны ўсё ж таки вырашылі адмежавацца ад еўрапейскага крыптарынку, у іх свая тэма, у іх свая асобная ліцэнзія.
Ну, якби будзе прынцып такой працаваць, каб працаваць з крыптарынкам Брытаніі, табе патрэбен контрагент, партнёр. Партнёрская кампанія з ліцэнзіяй там, а табе з ліцэнзіяй там еўразвязі. Блін, дарэчы, у меня такая дэтэктыўная праца. Просто пипец. Мы зареджектили кампанію. Типу, у нас пытаюцца зарэгістраваць кліента, але гэта хутчэй за ўсё будзе як бы, ну, shell company. То есть, ну, кампанія, у якой нічога не адбываецца, але праз ёй там будуць на яе рахунак будуць заганяць там типа дрэнныя актывы, потым типа прадаваць гэтую крыпту, мяняць праз нас і выводзіць на нармальную кампанію. Я правёў расследаванне, зрабіў выведку, усе справы, і карацей ідуць гэтыя хітра зробленыя ідуць дзе-нибудь у іншае месца, хай шукаюць другіх лохоў. Карацей, ты показал своим працадаўцам, что не зазря свой хлеб еси. Не задарма, не задарма, ни хера. Ну, тебе похвалили, что не? После этого. Конечно, мне похвалили. Кому хочется с такими мудаками справу иметь? Типа, ну, як гэта сказать? Мне не вельмі, ну, я б не сказал, что мне было там вельмі патрэбна, каб мне там по головке асабіста за гэта пагладзілі, потому что, ну, я такой, ну вось, типу, хобана. Но это же все равно Кто приемно. малайчинка, да. Мне таке, ну, да. Тобі було не треба, але ти увагу все ж таки звернув на гэта. Ну, типу, моя такая праца. Як бы адекватные люди атрымліваюць доступ до сервису, до обмену, а усе мудні ідуць нахер. Як бы палітика ідзе такая. Ой, тым больш што зараз у такія часы, калі напэўна там два з трох ўсё ж такі гэта людзі, якія спрабуюць неяк абысці гэтыя санкцыі і так далей. Спрабуюць, яны робяць усё магчымае. Ну. Трэба твоя дапамога будзе. Моя? Цябе? Да. Да быць таго не можа. Да, я уже чую, ты подъезжаешь. Далей бліжэй да цябе, бо мне зараз з'язджаць трэба. Не, все. Не, ты да, есть. Раблю да, свае. Да, ты раби. Да так і задумал. Я прям чую вось гэты рухавік. Ось, ты калі поглядзіш направо, ты мяне побачыш. Ты недзе там на схіле? Да, там прылёг. Прылёг. Чакай, дзе тут з'езд? Едь, зараз зворачивай направо. Ось сюди, да? Вниз. Да, там экстремальный съезд. Да, давай, у тебя все. Тут у самый низ можна ці не? Да, Напевно, можешь можна. самый низ херачить. Аць. Да. А то там можно. А нічога, што прычэп перакуліўся? А як гэта ён так? А ты што, яго не зачапіў, чи ж? Ну, ці конечно, што? не зачапіў. Конечно, не быў зачаплены. Ну, як так? А што гэта адбываецца з гэтай інды гульнёй?
Ну, ось так. Бля. Який кринж. І все ще повипадало, піздець. О, добре. Зупинись, отшипи причеп. Блядь, что ты робишь? Отшипи, подъедь, поставь меня на колы. Чекайте, я Ми згубив. зараз усе. Да все, є. От зараз там підйом, там криху там повілять. Все, ти доїдеш. Наркомани на огороді. Есть такое троху. Не, ну физика. Ну что Физика, ты? да. Все, він близько тут. Да ты что такое, блядь? Ну, чё, не поднимается ни холера. Все поднимается. Все поднимается. Только так неспешно. А, о, все, бачу тебе. Ну. Чапляйся за point, який у середині кузова. Зверху. О, все. Оп. Давай. Нормально тягни. Ну, так нормально ж. Не, напевно, треба перевернутися передом чи як. Подъедь еще ближей. Подъедь ближей. Стоп. Зараз чапляйся. Давай, и поехал. О, ну. Не лезет. Давай. Что не лезет? Давай. Я здивований на самой справі. Може я задом під'їду, може він передом лиш буде тягнуть, ні? Да і він і так повинен витягнути. Ну ніяк, як бачиш. Ой, божечки мои. Это серьезно. Короче, там не развернешься, конечно. А не в другий бок, не туди виворачуєш. Чому? Я назад зараз здавав. І все, я у той бок поворачував. Не. Ладно. Все логично. Ти поняв, куди чіпляться? Да. Стоп, зараз остановись, зашипись, Може занос подъедь тебе. ближей. Не. Ось туди, куди казав. Подъедь подъехать ближей до ближей. мене. Да, і потім педалю пол. Добре, давай. О, Опа! все. Готово. Все. Пошли збирати. Пожитки. Почекай одну секунду. Что такое? Бля, я не могу тебя побачить. Перешкоджає. Не, все працює як треба. Зараз. Ну ти їдь туди, до причепа. Ну, треба причеп зачепити, потім же ж все одно груз треба ніяк закидувати сюди. Да. Зараз зробимо. Ой, гэта інди і гульня. Ну, холера. Давай. Ну, керование камерой, конечно, тут отстойное.
Ну, а ти ще казав щось на Construction Simulator. Ой, не, навіть не узгадує, там докладно отстойно. З гэтай механікою, што выходзіш з машыны, і потым гэтая камера вядзе сябе абы як, ну гэта трашак пэўна. Да, паспрабуй там перакуліць прычэп, пад'ехаць да яго, зачапіцца. Гэта я зараз усё буду рабіць. Тыц. Стаіш? Стаіць. Ну, амаль што. Не, ну... Што Оба. ты там такое завёз уже на $5000 мясцовых? Бельки. Бельки. Так, подъезжаем. Стоимо. Зачапіўся? І ёсць контакт. Так, зачапіўся. Закинешь? Невероятно. Или стать Конечно, легче? закинешь. Не-не-не-не-не-не. Не рухайся. Не рухаюсь. Не рухаюсь, усё добре у мене. Зараз будзе крыху незвычайна, Што ти маєш на увазі? а потым звыкнешся. Выглядала гэта. Эй. Осторожно. Не перекули яшчэ раз. Двери зачиняются. Так, чакай, Так. а гэта... А, ты пад'едзеш, окей. Да. Teamwork Teamwork. and travel. Ах, з халеры ён перакуліўся. Што ты маеш на ўвазе прычэп? Ну, калі ў першы раз, да. Ну дык яго проста падняло. Я ў гэты момант паварочваў. І вось так скоілася нешта, вось і ўсё. Так цэпка не павінна была яго адпусціць. Вось у Адпусціць. гэтым... А, ну ён прикол. вакол сваёй гэтай васі, якая шчэпка Ну. тыпу трак, яна перакруцілася. І ўсё, відаць, яны гэты бах ужо... Тихо. Яны ўжо пра яго забылі. Не, я ўпэўнены, што гэты бах, ён ведаеш, звычайна да чаго прыводзіць? Да таго, што машына пачае круціцца на адным месцы. То бок і прычэп, і машына звычайна пачынаюць проста вярцецца вось так. А яны па факце вырашылі гэты бах наступным, што калі такое здараецца, калі вось гэтая вось неверагодная сітуацыя ўзнікае, прычэп проста адчапляецца і ўсё. А калі прычэп адчапляецца, то ўсё, што маецца ў прычэпе, яно таксама выпадае, таму што ён перакулены. Ось сразу бачна чалавека з тэхнічнай адукацыяй і вопытам. Досвед, адукацыі, дарэчы, у мяне няма. Калі хто думае, што я тут дасведчаны і Карацей, адукаваны, анпак пак карга зрабі. чакай. Мне толькі даступная пак. Хоба, О, што. магія. Газуй. Што вы ведаеце пра распакоўку? Нічога. Распакоўка. Ось, паўтару, адукацыі айцішнай у мяне няма. Я пачынаў увогуле як заатэхнік. Так Нічого, што, со всеми здараецца. там майце на ўвазе, што для вас няма ніякіх лімітаў, усе ліміты ў вашай галаве толькі. Да. А вось калі б у нас была інтэграцыя з нейкім банкам, мы бы казалі, а шэ, лімітаў няма на якой-небудзь прыемнай карткі, там яшчэ што-небудзь такая шляпа. Вот. Это... Не, тут патрэбная адукацыя з нейкімі гэтай... Ой, адукацыя, калабарацыя Інтэграцыя, з... Як яго? Курсамі нейкімі.
А ведаеце, Да. дзе я вучыўся на праграміста? Да, А я да, вам да, не да. расскажу, Так, потому что мне не платили. Куды мы далей Почекаем. полетим? Что ты взял уже? А, Eight at the в- Island? Не-не-не, ще нічого. О, заказ палива. Палево, так. Е, Два Hast карга. forwarding. Да, 2, ось. Возьми Здорово. гэты контракт і здай крыху назад. Зараз мы его паспрабуем тут кое-што зрабіць. Актывуй гэты контракт і здавай назад і становись параллельно чырвонаму прычэпу. Але Ага. не ўплотную толькі. В смысле не уплотную? Вось так ці не? Просто параллельно. Ну, ось, хотя б стой, все, ось. Зупиніся, сонейка. Все, зрабіў. А зараз ты перакінеш у мой прычэп, не? Конечно, я перакинул твой прычэп. А, а, Уціснешся? Конечно. Зараз бы Евротрак симулятор уже показал бы 11 соток, 9 сотков дамага. Да. Конечно. До речі, на гэтых выходных буду рабіць відэа, буду рабіць пост наконт свайго розыгрышу. О, Так цудоўна. што трэба будзе, хто зацікаўлены ў тым, колькі атрымаць грошы, абавязкова заставіце свой каментар і прагаласуйце ў пасце. Да, призвычайцеся галасаваць, дарагія беларусы. Прызвычайцеся. Гэта вельмі карысны навык. Да, мы робім галасавалкі, у якіх не намахваюць. Як бы майце на ўвазе. Але ж гэты кран у цябе матляецца так, што Цыкатна. ну, як ён трывае, халера яго ведае. Ось фішка ў тым, што я знаў, што ось патрэбна, каб твой трак паджаў мой, то есть тут усё уціснута, упісана, тут як бы, ну, Усё ведаеш. спланавана, карацей, няма нічога выпадковага. Да, вопыт і разуменне багацьох працэсаў. Усё Паспрабуй пак карга аформіць. паспрабаваў, атрымалася. Ну всё, давай на выезд. Карацей, а тут По іншага выезду другім- няма, толькі тут. Ёсць. Куды? Трэба назад і там ось налево, калі паглядзіш на карце, там таксама ёсць выезд. На мапу, налево. А, вось От бачу. злева ад нас, бачиш? Ну трэба назад здаваць у твоім выпадку. Але не, ты развернешься. На 1070 ён бляха вёрткі бы халера. Ну так, у яго две васі крутяцца, бачу, і перадні, і Да, задні. перадні і апошні. Так, дзе наша раніца, чакай. Ось. Але, ну, ты галоўнае не зворачивай налево адразу, ты паспрабуй По круг прямой, по кар'еру проехать, там будзе выезд для цябе, да, лепшы. Ну, дарэчы, насупраць. Добра. Паціху, патроху даедзе. Ну. Гэта нешта нагадвае твой гэты атэрау, ці як я там мапа назвалася? Алматы? Алматы. А так тут, дарэчы, багата кар'ераў. У Вісконсіне, дзесьці яшчэ, по-моему. На Амуры таксама есть. І ў Алматы. Ну там Да, на Алматы там. до халеры было там. Ты Там уся мапа. Два, і там, да, і там яны здаровыя, што Ну. піпец. Так, давай-ка ты проедешь. Да, ось, едь наперед. Да, ты все ты правильно едешь. І зараз
хвилиночку подзупнись. Стою. Это ты молодчинка. Все, поехали. А, ти причепився. Да. А я тебе витягну разом з гэтым прычэпам. Таму што гэты прычэп Да. чамусьці ўправа цягне патроху, так ведаеш на гэты абрыв. Я так Все, трошки. не. Ай, блядь! Так. А, не, почекай. Калі я тебе пхну, Давай. ты Не, Что, да. уперед Давай. пхнуть? Да, конечно, уперед. Ну, пофиг. Что, отчепился? Да, ничего. Так давай я тебе пну зараз причепом. Тут, бляха, техники кунг-фу. Что за десептиконы нейкие, блядь, на мапе? Оптимус Прайм нейкі, ці што гэта? Не, ён быў жа ж сіні-чырвоны. Да, это Бамблби. Бамблби был желтый. Тут, блин, ведаешь, это секретная кунг-фу 1000 гадзін у сноуранера. Цішай, да куды ж ты? Давай. Ён што, Выворачивай сапраўды влево. проста ўстаў і ўсё? Давай, Паузи давай, давай. тебе все О. отрымается. Так, а тут па версіі ёсць дарога, ці прыйдзецца неяк яшчэ разварочвацца тут? Да не, там, ну, просто выехать и все. Ну, на асфальт, гляди, тебе на асфальт выехать и там далей. Потом по асфальту ж весь час пхаться. Там все, ну... Everything is simple as it is. Ну. Добре. О, до речі, тобі і палива хопить. Ну, яшчэ палова ёсць, так. Ну, мінімум. Так що все. Ну Так, зараз трэба паглядзець, куди гэта цягнуць. Так, а тут трэба Тобі налево зараз будзе. Да, другі з'їзд налево і Не. налево. У другі налево, таму што ён даволі круты быў. Я падымуся Да, там? там, конечно, гляди, ну вот я там подымусь. Давай, уперед. Як пригожая дзяўчына, ты уперед давай. Да, дякую. До речі, бери приклад, як об'їжджати усяляке. Балота гэтае. Ну да, там такая низина з'їзд. Але у тебя повинно отрыматься, потому что у тебе, ну там и шины стоять отповедные, и машина могутная. То есть уся мощь и могутность инженерного корпуса и логистики армии США. Давай паглядзім, ці атрымаецца. Ну, конечно, отрымается. Мне 0 сумневаў на гэты конт, што атрымаецца. Не, ён стаў. Лябёткай. Тут даволі далёка да дрэваў. А ты со Што? сраки. Ты со сраки с середины Середины? протянили? Ну, А, каб до гэтых? Зараз. Ну. Давай, родненький. Так, мне куды весці гэта? Ага, гэта налево мне весці. налево. Да, ты зараз выедь і зупинись на хвилиночку. Ну, одразу як вирівняєшся, зупинись, я тобі подвезу паліво криху. Что не дотягиваю все.
І дрэваў больш няма. Так. Секунду. А, так ты пониженную передачу подруби и дифференциал заблокуй. На Shift улево и Q. Ось яно што. Ага. Ось яно як працуе. Ну, что и потребовалось доказать. Все, зупинись на секунду, на хвилиночку. Стой. Все, тримай. Дякую тобі велике. Не пошел. Все-таки было задумано. Все-таки было задумано. Невероятные маневры, конечно, с этими вертикальными узнёсками. А ты думал? Ментор Титан, о. Так, чакай, это что уже? Вечер разбирается, ці что? Мы ж толькі Ну, у кар'еры раніцы подрубили. Не, может быть, это просто натягнуло. Видиш. Ось. Да. Что там такое у тебя цікаве? Ну, я просто планую. А тебе прийдеться знов кар'єр? Як? Так відбувається, що да. О. Да. Чтоб такое взять? Ну, вот too much. Это так само too much. Бляха, плат пойшов нахер. Кожную Что гульню такое? лагає. А ён з модифікацыяў нейкіх, так? Не, з модифікації навіть не подрублены у нас. Што? Гэта просто ў гульне? І Да, вось такое гаўно? да. Уявляєш? Клас. Не, я слаба сабе такое уяўляю. Да, і гэта людзі выдаюць як зроблены гатовы прадукт. Ну, Нехта там яшчэ Прытэн- скардзіўся на кіберпанк. Успомні, колькі лайна лілося. ну так. А Кела промахнуўся, і кожная лярва побегла, ну, як бы... Крычаць аб гэтым. Нават не тое, што крычаць, ну, хоць крыху укусіць. Ведаеш? Мгм. Ось у гэтым сэнсе, як бы... Все пабеглі дабіць параненага. Што ў нас там па дарозе? А яно акурат і стаіць на дарозе. Мы з табой ведаеш, што зробім? Што? Дзіч.
Федя, дичь. Федя, дичь. Ну, Ми будемо з тобою робити цемент для регіону. цемент, у сенсі, завод будемо обновляти некий? Не-не-не, там треба доставить 8 одинок. Ты Цементу. 4 и я 4. Ага. Да, тут такий мостик не виглядає надійним. Не-не-не, он не развалится. Але все ж таки. Не, у тебя все там отрымается. Так тут тільки ж доставка зосталася. Що там може пойти Ну. не так? Не, просто, ну так, прикинув, що там у тебе у тебе повинно бути на маршруті. Ні, там нічого такого, ну, надзвичайного нема. Мгм. Тільки що дорога кривая, а так більше нічого. Да. Ты там, я почув, яшчэ хукаў нешта. І што не аднавіўся? А гэта Полностью. ўсё як бы, ну, да, як табе сказаць, гэта да наступнай паездкі ў Турэччыну. То есть у мяне ж там з дзяцінства гэта абструктыўныя бранхіты. Угу. То есть мне один раз так перабалець, а потым паўсезона буду так хукаць. То есть гэта, ну, заўсёды адбываецца. Разумела. Тебе толькі ў цёплым клімаце ўсё становіцца больш-менш добра, да? Да, надо зарабіць тут грашэй на гэтых бургах і там дачакацца, калі будзе вольная Беларусь, там паўдзельнічаць у гэтых Жартаўнік. у аднаўляльных праектах і ўсё, і можна на мора назаўсёды пераязджаць. А, ты про пераезд. Ну. Так, куды мне? Што мне? Дзе мне? Обратно. Туды ж. Cargo from the ship? Не. Не. Ну, цікавы, але там Cement for the Region. Штось такое. Cement for the region. Dyson? Не Dyson. Cement. Steel River так само, не? Не, Husky Forwarding. Аски? Да, то там Он- посяродкі павінна быць. Ні холери, нема такого. Пошукай. Все знайшов. forwarding. Знайшов, пробач. Трохи туплю. Я ж не перенесуся, мені треба їхати, правда? Не. Треба їхати. Так, куди тут треба їхати? Де ти? На кар'єр. На кар'єр, бля. Алі рега, це кар'єр. Повне розуміння, ведаєш? Ну. Кар'єр 2 чоловіка. Ну, зараз знов перекулю гэты причеп. Не повинно. Ну ти ж ведаєш, де уїзд, де виїзд. Ну, чого ти його Так і там переходиш? усе було об'єктивно, відовочно, а тут бац, на тобі. Ну.
Ну гэта да, гэта да. Я, до рэчы, заўсёды туды і так і ездзіў, так і спускаўся. Там типу просто под 90. Ну, там так, каля 70-80 градусов вниз. Да. Бо гэта нам по 2 штуки трэба весці на кожную нейкую такую кропку мэтавую. Да, да, да. На склад, Так на всё яшчэ ёсць. адзін склад, на млын нейкі і яшчэ драўляны На электрастанцыя. млын я адвязу. І на гарадскі склад таксама. Так, млын. Млын табе не трэба. Island Lake і... Да. А табе на склад на Смітвельскай дамбе і на выспе Драмонт. То есть, ну, Мгм. там вось гэты склад, куды ты толькі што ездзіў, табе туды завесці 2 цэмента, і потым там адразу пераход на гэты самы. на на Драмон. Лэкстейшн. Да. Ну, там даедзешся, павінна быць добра. Заправіцца яшчэ трэба будзе. М, Бо амаль палова ўжо згарэла. Заправіцца будзе складана, але магчыма. Дождь щось пригожость по херу, бляха. Ніякого краєвиду нема. Да. А по темным улицам гуляет дождь. Ліхтаров далеких, мерцание свет. Калісьці під гэтую мелодію выходзіла КВЗшная команда. Эфир. Да. Эфир. Добрая команда была, калі што. Да, они были такие забавные. Так, где ты там едешь? Оу. Каля причепу Доволі вже. близько. Це доволі близько. Зараз пригоню тобі палівну станцію. Давай. 215 засталося. Я еще подняться змогу, але ось доехать уже хіба що не. Да. Так тобі яшчэ не трэба будзе мяне зноўку на колы ставіць. Гэта дробязь, конечно. Максимум литров 20. Ну ты не хвалюйся, ужо гром грыміць, земля трасецца, Мак Дефенс к табе несецца. А ты слухаешь такі музыкальны гурт Сабатон?
Бывае. Ну, калі настрой ёсць, калі даўно не слухаў, то так. Да. У мяне нават у галаве ёсць, ведаеш, такая бібліятэка Sabaton Like. Да. Вось такіх, да, халеры. Групаў. Ну, Нет. калі як жанр Power Metal, так, ну, гэта да. Але каб так, як Сабатон, ну, не ва ўсіх атрымліваецца. Ну, далёка не так, конечно. Ну, але падобных хапае. Што ты там стаіш на скрыжаванні? Зараз я прыеду, я ўжо на дамбе. Пачакаю тебя. Саппорт. Саппорт наше ўсё. А чаму пытаешся менавіта пра Сабатон? Ну, на вайсковых траках ганяем. Трэба, я даже дынамічную музыку там. Панзер батальон подрубіць, вообще пойдзе. Ух. Забаніць. Ну, не забаняць, манетызацыю забяруць. Якой нема. Да, чаго няма, таго няма, так што подрубаем. Ось он стаіць, чакае. Чакаю. Ён як катерпілер выглядае. A little bit. Твой трак. Усё, дзякуй, паехалі. Я яго тут і пакінуў. Ну, на всялякі выпадак. Да. Каб ты калі што, ну, мог звярнуцца па дапамогу. Ты ж тык-ток не глядзіш. Не. Не. Мне хапае гэтых YouTube-шортаў. А ты бачыў у YouTube-шортах, тыпу, ну, нейкія прыколы пад песню «Гэта сінагога», «Гэта сінагога». Ніколі. Капец, блин, она такая качевая, просто не могу. Я калі сябрам у Грузіі мы гулялі па Батумі, такое ляжу, о, гэта сінагога, і я праспяваў куплет з гэтай песні. І яны такія, ты гэта сам прыдумаў, ці гэта, ну... Я такой, ніфіга, гэта тру песня. Яны такі, не можа гэтага быць. Я такой, ха, слухайце. Слухай уважліва. Слухай сюды. Да. Цікаво, як там пейджери Motorola. Все ж таки, вибух популярності. Что Як такое? ніяк. Дже? Не лезе ўверх, ты разумееш? А ти загрузився? Не яшчэ. А, ти ще їдеш на погрузку. Ну, Да не, ну ён подумає і поїде. Просто передачу ніжей став і подрубай блокировку диференціалу. так, цемент 4 Цемент. штуки. 4, да. А може 5. Не. Ну, просто хватить. нема куди вести. Карацей, выехаць з гэтага Кар'еру кар'еру гэта, ну, і, да. і павярнуцца на яго, гэта, лічы, адна даба. Да.
Уф. Ты уже загрузился, уже едешь по своих пробках? Я уже фигачу на млын. Ну, там не млын, там соумил. Это лесопилка. Угу. Пусть Аню, що туди? Йоу, атрымалась. Довез. Я доехал праз болото, і мяне не спалілася ўсё паліва. Гэта перамога. Зараз подымуся, треба буде раніцу відключити. Ага. Ух. Что деется? Добре. Поднялись. Опа. На наступному тижні у Вільнюсі відбудуться навчання. Купол Вітіс 2024. Что за новины ты читаешь такие? Дельфі. Падчас гэтых навчань вільнюскі муніцыпалітэт праверыць степень сваёй гатоўнасці да надзвычайных абставін. Так і запішы. Так, знову это вертикальний підйом. Який вертикальний підйом? А ось де ти покинув причеп гэта. Пам'ятаєш? Мабуть, не причеп, мабуть, Ну, Caterpillar. Мак Дефенс. Mac Defense. Не згадав. угадав ні разу. Ось, до речі, прикольна фіча, що який ти американський трак не перелічвай, на яго заўсёды будзе варыянт з катерпілераўскім двигуном. Ну, ці катерпілераўскай КПП. Угу. Это просто, треба, зробити некую research по компанії Caterpillar. Монополіст. Ну, ось, до речі, Ашкош яны свою унікальную подвеску херачаць. То есть там супер професійная компанія, у іх подвеска специально выраблена для ось таких там special purpose vehicles і ось гэтага ўсяго. То есть там сур'ёзныя хлопцы. То есть там інженерка у іх, толькі ў шлях. Я ж, до речі, бачыў гэтыя іх бронемашыны LA
GLA TV. Дзе Там, там жа? На выставе нейкая была? ну, на парадзе, і пасля параду там яны выстраілі вялікую колькасць гэтай тэхнікі ўздоўж ракі Нерыс. І я як гэты там турыст і у глыбіні душы дзіцё, я такой, бля, тэхніка вялікая, ўсё, пляскаем у ладкі, ідзем фоткацца. Трэба хоць каб за кола патрымацца, так? Да. Ну, вось за бронемашыны можна за кола патрымацца, а вось за Абрамсы я не рызыкну. Усё ж таки depleted uranium крыху. Самае прикольнае ў гэтым моманце, што вайскоўцы вось там стаят, вось гэта там бундесвераўцы, амерыканцы, яны просто бачаць мяне і такія вось, ну, з усёй толпы просто на мяне там такія please don't climb on vehicles, don't climb on tank, не лазь туды. Усё на твары было напісана. Адразу видно гэта савецкае дзіцё, якое ўсе танкі па рэспубліцы пералазіла. На ўсіх помніках пабываў. Ну і ў тым ліку на танкі, які стаў у офіса Wargaming. Нават туды зайшоў. Да, нават туды залазіў. Ну мы там ехалі, такі, о, там офіс Wargaming, а вось танк радам з імі стаіць. Ну, поехали, залезем, поехали. Ой, завтра, до речі, святка. Што завтра? Святка православная, але я вже забув якое. Відаць, занадта вялікая, каб запамінаць. Не, у меня просто мама с тата, яны мне, я ведаю, надышлюць у вайберы. Малюн эту пікчу. Са святкам якой, да? Конечно. У меня до гэтага класны настаўнік гады 4 мне дасылаў. Ну і што У мяне быў свой там календар. Заўсёды ведаў, калі там яблачны, арэхавы, мядовы спас. Там усе жыццёвыя этапы Дзевы Марыі. Мяне такія людзі пужаюць. А на самой справе я з часам крыху разумею, тому што ведаеш, ось мне LinkedIn у гэтым дапамагае, тому што, ну, я вось у сваёй тэме кручусь, да, мне там, ну, шчыра кажучы, там за тыдзень 10 чалавек, пра якіх мне надо профайл составіць, там рэпорты, вось гэта ўсё, там evaluation правесці. А неких там своих однокурсников, там соседей по гуртожитку, и это все ты, ну, забываешь. Я так выкидываю, и на коли там, типу, поведомление с LinkedIn, там, человек уже там 5 год працує у компании, ты такой, бляха, и он живый. И ты таки починаешь ему писать, здорово, заебал что-то, як ты там. Як бы потом ты разумеешь, что щира, ви друг для друга, як просто, ну, знянацку, з ніадкуль знікшыя людзі. І типу вось гэтая тэмка з перасыланнем усякіх прикольных пікчай, яна просто, ну, дапамагае не згубіць адзін однага. Гэта, ну, у гэтым ёсць сэнс.
Падтрымліваць контакт. Да, Бачиш, да, да, так. да, да. Ну, асабліва, калі асоба там тэм агульных няма. Угу. И ты такой, ну, с масленицей, с родством. Я нарэшце даехаў ўжо бліжэй. Так доўга Ну, все, да. па гэтых серпанцінах караскацца. А ты прикинь, яшчэ б трэба было на 2 карты ездить. Ну Так, такое я, цяжка. я паралельна яшчэ такі жух-жух, Ну-ну. сюдым-сюдым. Я гэта гераічна на Caterpillar сеці 681 рабіў. Там трак значна слабей за ось Ашкош. Ну, зразумелая справа, але, блядь, ну гэта ж проста нейкая пакута. Гэта ж, ну, да. колькі ў цябе пайшло гадзіну, калі вось так падумаць? Одна. 1 гадзіна, каб на 4 склады заехаць? Да. Ну. Да, я ж опытный хер. Мне падаецца, будзе ўсё ж такі больш. Так, адзін другі. Забралі. Ну все, цудоўна. Наступны Драмонд Айленд. Як казала моя наставница по теории державы и права. Ну, там агульная теория права, Угу. теория державы и права. Цудовно. Ей вельмі хотелось форсить беларушчину, и она такая цудовна. Чаму яна менавіта так Мы казала? такі, да, Алла Анатольевна, цудовна. А складана сказаць, там Алла Анатольевна, ну, з такой, ведаеш, я нават не Ага. ведаю, як сказаць, таму што ў яе там, ну, багата хто ў Санкт-Петербурге жыў, але яна, ну, жыццё паклала на станаўленне там беларускай юрыдычнай там школы, ідзей там і права ў Беларусі там з часоў вось 90-х там у беларускім дзяржаўным універсітэце, у тым жа самым еўрапейскім гуманітарным універсітэце. То есть так, ну, так прыкінуць, ось яна такая, ну, збольшага рускі чалавек. Ну, калі так шчыра браць збольшага па паходжанню. Але, ну, яна настолькі вялікі ўнёсак рабіла вось у развіццё іменно там беларускай прававой мыслі, то, ну... Дарэчы, яна вучыла Пал Палыча. Гэта яна была. Яшчэ. Да, гэта яна была. Карацей, я перанёсся. Хто зразумеў, той зразумеў. Так, так. Дэрі Лонгхорн недаступны зараз мне на Драмонд Айлендзе. Ён пашараю Да чамусьці. ёб твою мать. Ой. Вот гэтая інды-гульня. Той самы бах, які быў на гэтым тваім На пладзе. ладзе, так. Халера. Ну як, ну і што з гэтым рабіць? Я хуй яго ведаю. І на Драмондзе няма нічога ж. Сюды не перанясешся, сюды ехаць трэба. Ага. А не, там International есть. Але Дэрі Лонгхорн шэры.
Да, там International HX ёсць. Тады я ў International скачу. Так, Но. пад'еду да... Ну, а што з ім рабіць, слухай? А нічога з ім не рабіць, можаш его эвакуяваць. Потым з ім штосьці будзем рабіць. Так, а груз трэба неяк усё ж такі прывезці. Ну, блін, іншую машыну возьмеш. Можаш вось гэты ж самы International HX 520 кастамізаваць і на ім паспрабаваць. Ну, это кринж. Угу. Знянацку праца падваліла. Да. Мне, конечно, ёсць думка. Але мне ад яе крыху трывожна. Я хотел сказать, могу тебе дать свою машину, поедешь на Black River, але там таксама трэба пераязджаць, таму лепш не трэба. Лепш не трэба, так. Что-то Сюды недзе трэба будзе ехаць. гульне не падабаецца, што я табе дапамагаю так Ну, багата. я Бачиш, типу як хочу, щоб я коні попитував кидає, трохи. ну. Хоче, каб ти попокутував. Так, а причеп там як можна буде зачепити? Ніяк. Ну, ёсць ідэя. Ёсць надзея. Там паглядзім. Ох, і тяжко йому. Ох, і тяжко. Так ти evacuation нажми, recover. Recover? Ты за... А Ну, куди він ти мене за... понесе? На Смітвільську дамбу. Тебе ж все равно треба, ну... модернізувати його. Ну, ти одразу будеш у гаражі. Так. Короче, ставить гэты прычэп на дзве гэтыя цэмента, так? Да, борт, сайдборд, можешь кран поставить, погляди, якія у тебе рухавікі там ёсць. Там коробка переключения передач, там полный привод, мабуть, уже можешь себе прикупить. Придбать. Там колы. Фрод, так. Ну. Так, это стоит. Лог. 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 Ставим. Шнуркель стоит. Угу. Так, добре. Зараз поставить сайдборд. Ну, погляди, може ще некий там ящичок з палівом чи А де він з буде? абцацками можеш взяти. Ну, кастомізуй, там же ж некалькі укладок ёсць. Погляди, де-нибудь буде. Мабуть, і не буде. Я просто, ну, не пам'ятаю там. Так. Усе гэта ж. Усе кастомы на ўсе машины, я ж не пам'ятаю. Defender нейкі, шток. Не трэба. Defender гэта хутчэй бампер. Угу. До речі, сток бампер шляпа, постав собі Defender. Чому? О, яка розниця?
Низкая кропка, самая низкая кропка бампера будет выше. Вышэйшая? Ну, приглядись крыху. Не, Там ж разные. стоковая такая. Во, там самая верхняя. Ну добре, нехай. Ще одна зверху. Не та, яка ти вибрав. Ось гэта, ось, winch. Ну там ж візуально бачно. Да, вінч. Так яна стаяла. Так, Ні, там інша була. Ну, добре, короче. гэта ўсё прыгажосці. Есть Гэта дыскі. на крышу кабіну есть что поставить? Не, нема нічого людського. Диски шляпа, колы галоўныя, глядзі, каб былі там. Колы я ставіў сабе, зараз яшчэ Ну, пераправеру. всё. Тайрс. Ось так. Ось гэтая лепшая, не? 47 трэця Ну. у оды. О, да, от добрыя тайрсы. Все, поехали. Ну что, мне у такім выпадку зноўку ў кар'ер трэба ляцець? Я так разумею, не? Да, едь у кар'ер. Кар'ер закидываць два гэтыя, зноўку ляцець на Кар'ер, драма. Да. Будь ён неладны. Уф, поехали, бляха. Дрифтмастер. Что такое? Завтра народження Богородицы. Ось там що свято. Вылишь по кольцу на фоне, так? Да. Гуглю за колом, за стерном. За стерном. Да не, я остановился на узбочине и загуглил, как не порушать правила дорожного руху. А то мало ли менты, да? На шляху. Да. Да и наогул, это ж community security. Ну все. Тише, что тебе так волтузить по этой дороге? Ой, это ж треба ще думати, що з гэтым робити. Дерис пошел. Что пошел? Наш отказ. Дерис спешил. Мы привезем Дерис спешил туда. Так а що треба робити, каб його ніяк привезти у... Да мне Нормальный хотя стан. бы это повторять. Ага. Так само не понимаю. Что такое припхать туда? Чтобы не обосраться.
Так. Дзякуй Богу, на гэтым значна хутчэй пакуль што атрымліваецца. Галоўнае, каб Ну, выкраскацца з гэтым грузам атрымалася таксама хутка. не, там павінна ўсё атрымацца. Ну О, што? Вітаем. Так, я загрузился, выезжаю с карьеру. Слухай, параўнанне з мінулым ён проста ляціць па гэтай дарозе. Ну да. Галоўнае, не праслізнуць паварот патрэбна. Ну, поехали мы, конечно. Паспрабуем штось з гэтым зрабіць. Да. 47 ОД3. І кто? Нешта ты там выражбуеш, мне такое ўражанне. Да, тут, блин. Да, спрабую наколдовать. Просто И самолет. тебе не ураження. Так все відбувається. Ну так і Chix 520 ён такий хуткий. Ну, я б нават сказаў, вельмі хуткі. Слухай, ну такое адчуванне не было у разы 2 хутчэй я сюды паднімаюся. Нават не ведаю, ці было варта грузіць, ведаеш, вось гэты медленны. Каба 200 адразу 2 порцыі. Замест таго, каб проста купіць прычэп дзеля гэтага. Ну, такія дадатковыя на 2 гэтыя. Я разумею. Можа, Ну, на самой справе толькі што просто... праходнасць. Я ўпэўнены, Да. што праходнасць у таго вышэйшая, калі недзе застрагнеш. Ну, просто звычкі няма на той машине яшчэ ездзіць. Ну, нічого, это такое. З вопытам. З вопытом. Дакладна не ампер. Менавіта он. Ага. Угу. Што у нас вечар уже не збіраецца на ноч? Да, збіраецца на ноч, дарэчы. Давай подрублю А, ён раніцу. уже по серпантинке пайшоў. Ну, так я ж кажу, што ён... Такое адчуванне сапраўды не быў разы 2 хутчэйшы. Ну да. Атрымліваецца. Пры гэтым пры ўсім я з гаражу прыехаў, апусціўся, падняўся, і зараз вось лячу, я страціў толькі 65 літраў паліва. То бок не палову. Як на тым, на кашкошы гэтым. Ошкош. А давай я яго буду просто клікаць даволі знаёмым беларускім словам кошык. А, ну да, кошик. Кошык. Да, кошики.
Ай! Что у тебя там? А, нічого, дробізі. Мне падаецца, ведаеш, што трэба будзе момант, калі ты перакульваў сабе сам з дапамогай экрана Ага, і пра Десептикону зрабіць шорцік. треба. Ну, Ну там гэта з твого боку треба робити. ну, з маёй камеры, так, з маёй камеры. Добра бачно, що я не пишу. Пры гэтым я ж глядзеў на цябе, то бок гэта на відэа будзе, таму потым Ну, са стрэму выражу, трэба будзе выкласці, бо даволі забаўна выйшла. ну гэты лайфхак з краном, гэта, конечно, не ўсе разумеюць, не ўсе ведаюць. Але гэта яно, гэта ось, ну, ранерская кунг-фу. Тёць. Подскочыў на нейкай такой незнаёмай мне мясціне. Амаль перакуліўся. Цішэй, што такое? Што падкідвае з боку ў бок? Ну, ты там будь осторожным. Не павінна ж яно проста па дарозе. Осторожно. Двери зачиняются. Ага, цягачы Наступная перакульваюцца. станция. Да. Да. Наступний припинок Якуба Колоса. Я доехал до перехода уже. Довольно хутка. Нормуль. 11 хвилин усё гэта заняло. Ну. Переходим. Зараз таки хоба, мы знову на Смітвельській дамбі. Не, Да не повинно. перенесла. Стоит зеленый. О, Ну, проезжай повздовж його, да і все. Поспробуй, може, пересісти зможеш. как бы я начинял. Но, друг. Знянацьк. Может быть, change track, ну-ка. А я не дає? Не дає. Не, ну все. Помянем. Все так кепска. Так, чекай, куди мне тут вести гэта ўсё? Багацце. Так, ты не лок. хвалюйся. Чака. О, ёб твою мать. О, холера ясная, ты погляди. Да далеко тягнуть, ой. Там Сюди. зрезать можна. Де, кого? Як? А ти подумай. Ну ось тут праз ваду. Ти бачиш на мапі, де я тут малюю? Конечно. Ну, ось, да, ти все правильно малюєш. Так, тут цілий час просто, а там уже треба буде по маякам. А гэтым. можеш просто по дорогам їхати? До речі, на заправку заїдеш. Ну вось мне падае... Я чаго баюся, што па вадзе гэтай
Можа кепска ісці. Ну, Хаця... если вельмі хвалюешься, то не трэба. А по дорогах, ну трохи довжей. Да Так, там а це- чекай. хутка буде. Fuel station. Караті. Ось так поїдемо. Поехали. О, Что у тебя? а добивається. Не, все добре. Розпогодилось. Зараз будемо спробувати. О. Нормас, я забаговала от души. Мені подається, на кожен раз так багує, а що зараз не так? Не, зараз колеса типу прорисовались. Ага. Да? То есть, ну, ти зрозумій треш ситуації. То есть зараз проявились коли, і типу я за їх не можу далі проїхати. Это як? Ну, ось так. Типу, ось коли я не. Ну, коли ти. Ну, як завжди, то ти, типу, можеш проїхати праз. Так, ён празрысты. Те саме. Да, а у гэтым випадку, типу, ну, не з'яві... Ну, коли не стали прозрыстымі, я не змог проїхати уперед. То бок гэта твой трак, і тому ось така хуйня. Так? Да. Да, атрымліваецца, що так. З глузду з'їхати можна. Такой реалізації. Да, з такою реалізацією. Оба. Так, цікаво, де тут. Ух! Так, не далей налево, і там вийдемо акурат праз fuel station. Атрымалася? Да, блін, ти би кузен Клетус активував, було б цудовно. Що активувати? Таск, кузен А. Клетус, тобі направо просто зараз повернуть і там далі до тупика доїхати. Може у наступний раз, ні? Да, давай наступний раз. Я просто привезу и покину плюс 2 мешки с цементом тут где-нибудь. Просто каб было. На усялякий випадок. Як у габрейських Да, добрих ну. сім'ях. А, ну... Є ж добра пословиця. Примовка? Польська, до речі. Ну. Да. На всілякий випадок і ксьонз хера має. Ну, пам'ятаю, ти вже казав. Так, хаски форвард. Так, паліва. Нарешті доїхав до паліва вже. Что там у тебя такого? Да. Хма? Да, тут мысли. Полезли в голову. У пятницу Ну. вечора ти Ну. здурнів. Ну. Пошла мысля. Так, куди ми тут їдемо? А ми правильно їдемо. Не, ты все правильно едешь.
Сюди. Лера, скільки гэта спецыяльны груз по поінтам? Не павінен 2. Так, питання. Якое? Може налево податься, я гляжу тут, ні? Ну, тут а чого ні? тут Та ні. ні, там, ну, добра дорога, ти повинен проїхати. Направо ти маєш на увазі ось тут чи налево? Налево. Налево лепше, ніж право. Ну, так само так подалося. Тобі не подалося. Так яно і є. Єбой, ми Ух. на місці. Конечно, да. Все. Отдаю груз. Пошло в залік. 22 тисячі доларів. Халери обери. Ух. Ну що, на гэтым можна і скончити. Я лічу, що так. Такі гроші заробляти треба тиждень. Да, за да, один стрим. да. Так яно і є. Добре. Так, Слухай, ну я можу тобі показати модифікації, як усталювати. на поза наступному стримом. тижні. Так, Ні, хорошо. поза стримом зараз я тобі покажу, вже на наступному тижні ми з тобою там засядемо. Угу. Домовились. За кое-що. Домовились. Нагадаю, у тебе був розіграш. Варто напомнити. Так, буде розіграш. Да, Чекайте у буде інсті. розіграш. Чекайте у І інсті. на каналі. І на каналі буде повідомлення. Ось. У мене, до речі, так само буде розіграш. На виходних вийде додаткове відео. Ось я публікую хіба що у неділю увечері. Ось. До речі, і стрім так само буде ще додатковий. Ось. Але усього гэта будете бачити по анонсах. На стрімах ми побачимося по факті у неділю. А магчыма і ще раней. Будемо бачити. Завтра виходить додаткове відео по Long Dark TLD. Сьогодні вийшло по Construction Simulator. У мене все, у тебе є що додати? Подписывайтесь, Ні, проходьте ви- на канал. Да, можете по апошнім стрімі підтримати так само мого українського сябра, каб потім лепш було удзельнічаць у розыгрышы. Ну, а на гэтым усё. Так. Вялікі дзякуй, што глядзелі. Калі што, прыгадаю, што ў сябра грамадская ініцыятыва вельмі карысная, там Да. варта паглядзець, паслухаць. Праца ўладкавання людзей, якія пастраждалі ад вайны, адбалі інваліднасць альбо нейкія іншыя траўмы. І калі ось сэнс платформы, каб зрабіць праца ўладкавання і прыдбанне новых навыкаў для гэтых людзей больш камфортным і больш такім хуткім. Вось. З добрай мэтой, Вельмі добра, мы то я што дадаў. робіцца. Карацей, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Дзякую вам за падабайкі і падпіскі. Мы з вами хутка сустрэнемся ў наступных страмах і відэа. Усім пакуль. Да сустрэч.